Manipod kani kabsat Olga saan na pudno anagan tintay drama itangab sakbay na welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Makablawa mampay ni Marites Rasote, Family Fausto, Family de Guzman, kan Asyo Family from Analiza. Kastiman di ko na ni kabsat Olga. Dear manang biyanang, bakit akon nga madapay lasok sukir ko? No apay nasahok ti kasta, adda ngamin bisyok ajak maibatan. Banaga pa kaung tak kadagiti anak ko. Kaya't makaututang akpayan gapoy ti dayta bisyok. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Rumwarak, Hilda, marabyanak nga agawid, iso ang mga kantaon. Di mo ilaktiri daw tapnusan ka madisturbaw. Tamangan no parbangon taon no makaawid Papanan nyo manan ayan na. Hindak agsapul iti pagsayatan balasang ka. Iso good luck ko ng mangkanyak. Ha? Anya pagsayaatan ngay nana? Good luck ko ng pay sa ko ibaga. Mala, good luck nana Olga. Thank you, Hilda. Ay, inak makisugal, Hilda. Ala, di mo't binilin na kayong nagitanak yaw. Hadi kayon mapan makisugal, nana. Basta di mo ibagbaga, di da maamuan, Hilda. Di ka gipulpulong tapno saan tang agapa. No anya ti makitkitam, di kalatan ag tagtagaray. Bawal ti pulungera ababaunan dito'y balay may, Hilda. Ay, awan. Yak nasubot ti puunak Mari Olga. Ay uray siyak pari bunog. 150 ito'y nabati akwartak. Agmamalastan sa ita, Maray. Ay, huwag nga rod Ada tumalimabas anang isit apo sa itay itidalan ka. Kartaan siguro na dya bakak mananita. Ala, takit di agmeriendan, Maray. Pag meriendaan tangay, ada ay akwartam. Adamot tayo 150 ako nam akwartam. Oray agkapitalatan, kan sanggay sa atinapay, mabalinay. Awan nga minapulos kwarta ko, rapisos. Ala, mapanta nga rudan. Ay na, talaga na imas di ka libre. Ilibre na tumat Syakla ka na yun, hindi mangilibre kang kabunog. Awampay na po utak nga libre nak. Ay, wen ka day, nagmunaya. Sa anak mo ta na imot no, da kwartak. Si kakit di mo't girlfriend. Ay, agtal na ka man. Girlfriend nga ibagbagam mo dita. Kati sumat, girlfriend. Gayem babae. Mabalin mo't nga awagan nak mo diti, boyfriend. Boyfriend, gayem alalakay. Ag gayem tamad, saan aya? Wan ba't di Ala, ituloy tantag kape, girlfriend. Ay, katuwan boyfriend. Manong Rufo, anyat planom numalpas man ang ti kontratam dito'y abroad? Agawid aktol. Narigat mo ti trabaho dito Okay lang ko maano awan narikrik na ngam adamat nga rod timpor nga an na yun ti bagay. Wen agpaimbag kanto pa'y imbag manong. Una, si kangay mo't sindi, anyat planong. Kayat ko nga rod matan ti agawid. Agnegosyo aklangan. Barang makaasawa ak matan. Tani, nagbakbakit ako nabalasang dito'y abroad. Ngam awan pa'y matlat asawa. Una, may mayat matlang no makiasawa ka din ko. Sana balikan niya, taddan nobyak. Mabalin ko ti mga asawa no kayat ko. Hello, anak kaw. Kumusta kayon iti kabsat mo dita abroad? Nasayat na tamat nanan. Agawid kami, napamanamalpas ti kontrata mi ditoy. Manula abulan ti uray na Di kay agsublain, Rupaw? Saan siguro, nanan? Nagsaritaan nin ka ni Cindy Leta. Agnegosyon to kano ni Cindy. Agaplayak tumat siguro, iti sa balya pagilyan.
Ta narikat ti trabaho dito. Ang aginanak to pa eh. Ay kaala Ay gayam anak kaw. Imutang ak iti kwarta kani kabagis kaw. Ta inutang ti katulong tay kwartak. Anya? Manot inutang yaw? Kwa. 5 mail anak kaw. Sing-singiran na nga rodan. Nga maawampay mapagbayad kaw. Anya? Alah, tatawitan da kayo. Ang pang-aasiyaw, isardan yun ti umutang. Adamat ipaw-paw itmi akwar tayo. Ngam nga pala makautang kayo pala. Pasensya ka na anak kaw. Nag-emergency nga may ti babaunan tayaw. Sa nabalay, last day jayan nga utang kaw. Kari kayo akari, ngam awan mat matungtong palyo akariyaw. Sorry anak kaw. Ala kayo, nana. Api nga asyak tinrason nyo kadagiti anak yo. Kawang matutang ko kada kayo. Ay na, bye-bye amla ka de. Awa mamapukaw kang ka. Para day talaang umanay lang nga isidsidir mo kanyak. Ibagayo nga min tagpayso kadagiti anak yo, anana. Sana siyak ti pagpambariyo. Di na nga rud kayat nga umutang ak. Binilin na pa yan dagiti na duma kakabagyan may adidak pa utangan. Kasano kat isugal yung mga amin nga utangan nyo. Anyat itantanamitin mo, Hilda? Ay, awan na. Kunak, mangantayon ta nakaluto ako. Gumatangak iti tricycle tapno ipasadan to ni Ensan Greg Manong. Uray second hand lang kuma. Ay katwa na. Mayat day taan na panunot mo ading kaw. Uray siyak, gumatangak iti may pasada ajip. Manggita akto iti mabali na mangi pasada. Ado mati napipintas a segunda mano. Una, ado dagiti kakasinsinta driver. Una, awagak to ni Insan Greg. Kaisunto ti mapan mangkita iti magatang. Ta nalalaing basit amang kilatis no niya tinapintas sa magatang. Uray siyak manong. Di malain San Greg ti pagsapulag iti magatang at tricycle. Agipawit ka man pa iti kwartak anak kaw, tanay. Si makit manan ti sakak. Agpa-check upak ko ma. Nihilda ti pangipawitan mi iti kwarta nanang. Iso ti mangkuyo kada kayo no kunayong agpa-check up kayo. Apay ngay. Adda nang i-forward iti ladawan niyo. Nagado aladawan. Makisugsugal kayo mitmanan. Sino ba tinangibaga? Di yun amon. Basta kakabagyan tayo. Saan na amay may sa wano dudwa tinagi-forward iti ladawan niyo. Upat da. Anya? Unay mo dagita tattaon. Kaya't da kadadaulan kada kayaw. Di kayo nagkalintagan nanan. Amumin ti ugali yo. Isa pasensya. Pagrigrigatan mi ti kwarta dito abroad. Isa sapay ko mata, maawatan nyo reta. Agpawitak, ngam ni Hilda ababaunan ti pangipanaganak. Ken uray ti abastuyo di tabalay. Ni Hilda aminan ti makam mo. Anya? Traidor na kita kakabagyan. Ni, apa yan, nana? Na kita kakabagyan mi Impulong da ka dagiti anak ka Nalaing da ngagparboy ti sarita. Ay, kinapudno na, nana. Inawagan dagiti anak yu, katinong tandak. Apay kano ajak imbagbaga kadakwada tar aramidan yu. Ti minalam apan nagsugsugal yu. Jak amo ti paglugarak, nana. Tano ibagak tagpay so kadagiti anak yaw. Agungat kayo mag. Ngam no ilimad ko ti amin. Mamwandamot lang iti sa balay. Katsyak mo lang tiong tanda. Basol da kita kakabagyan mi Manakibiyang da nga main. Masurunak. At dan tricycle kan jeep dagiti anak yun, nana. Huwag nga raw ngam. Ada may gatang da iti kasta ngam awan may tagda kanya. Ha? Di pa'y lavan magtiginatang da. Nagita tricycle ang kaskada jeep. Second hand pa'y maaraw. Sana bale ata may pasadan to, nana. Kumitan to dagita alugan. Huwag baki di Ay,
Apalan naktumanan dyan na apal ako mare. Guraan naktumanan. Ni, apay kumaguraan na kayo ngay. Wen takas na tinaapal a tao. Guraan na ka nga uray awam maday nga inaramid mo kenkwana. Guraan na ka tain tarayamon iti kasasaad de biyag. Asino ako Mario ayan nana? Day taman karubak dita. Anya? Kano nakasingsing po day ta ako Mario? Da kayon samot ti manggurgura kenkwana. Nang runa idi nakagatang da iti Vanda. Diyo pa'y kayatan ti mapandita balayda. Ay di nakman baliktadan si Kahilda. Apay, sino ti amaw? Siya, puno day ta akaaruba. Ay, kada kayo anana. Apay nga raud, akas la iso ti ayan ti simpatyam. Siyak ati ayunam, ta siyak ti mang paspaswildukan ka. Ay, di nakkonkontraan, no kayat mo anasaya at kakanyak, Hilda. Hilda, nagpauitan dagiti anak kaw. Wena na, inggatang ko na iti abasto tayo dito'y balay. Bagas, masapsapol iti kusina ken karga ti ref. Grabe madagiti nga anak ko. Siyak ti inada ngam di na maitalag ti kwarta kanyak. Di da kano ngamin kayat nga agsugal kayo, nana. Saan arasunday ta? Ket si kamat, pagaayat mo mat no si kati pagpauitan dagiti anak kaw. Padaksan naksama ngamin, Hilda. Ni, saan mo't anana? Itian niya kumagapungay. Saan ko nga ugali ti kasta? Kahit awan tinabatay tempauida, uray sa nga ribulaang. Awan nana, tadya basit anabati ko inggatang ko iti sabon. Uray 5 gasaw, awan. Awan na talaga. 200 nga raw. Awan nana, pasensya kayon. Ay, imbag ta nakita ka dito'y istor gabi barawk. Ada ka di ibaga. Anya day tanana. Kaya mau asaldaan jejip may. Ha? Ay, awang kwarta nana. Kaya't ko kumaata ka sa pulak ti trabaho. Bayat ko mang ay pasada. Ngam awang mo kwarta. Di ka madanagan, tanalakalaang ti pangisaldak. 15,000 pesos laang. Anya? Ay, kurang mo ti kwarta nana. Manot kwartam aya. Ala, uray 10,000 pesos lang arudan. Awan kasta kwarta nana. No kaya mo 5,000 pesos. Anya? Ala, iyag mo nga rudan tan 5,000 barawk. Kasapulak ngamin at talaga ti kwarta kay. Kasano? Alag tilugan yan. Wan, mabali na na may pasada day jay. Tanailakad amin na napapilis na. O sige nga rod na. Imbagayo dito Awan binabaw yan. Nana Olga, ape nga inala ni Manong Gabi tilugan niyo. Imbagak nga iparipir na at dadadaal na. Ha? Apay, anya dadaal na ngay. Kan kasano nga mo yung nga dadadaal na. Di ka man nagpakalaing nga gim-imbestigar, Hilda. Ha? Kung namalan siguro kan nga damdamag. Apay, nalipata maun akatulong ka laang dito'y balay may. Ay, sorry nana. Agdamag aklaang atap no amok to ti isungbat ko into nagdamag mo dagiti anak yu kanyak. No umawag da. Basta, di mo ibagbaga nga imparipir ka o tapno awan ti adu asaaw. Manakibiyang kalaunay mo tababaunay. Ala, ikag trabahon. Sana tila sipsiputam. Dagita laang trabahom ti siputam. Eh, manungay tinadiskitaram girlfriend. Mangibingay kamot Agruam ka maten bonaw. Syakla ka na yun ang tiyagdisdiskitar. Day talag namnam ay matyamam. Ni Olga, kasla saan tangagayam. Ti agayam, ang tinulaw, saan akasta? Makadlawa ko na talaga. Syakla ang tiyagdisdiskitar. Sa inton adda madiskitarak, makibingay ka. Pati merienda syak amay. Bayam, tanu mga bakak, ibingayan kan tumag. Promise. Agruam ka mabonaw.
Unay kato'y girlfriend ko na aya. Sarde nga nakaw na awawagan iti girlfriend. Tasaan tamat nga gayan aya. Akat agayim tamat. Girlfriend, babae agayam. Ay, basta. Diyak kaya tikasta nga awag mo kanyak. Ang mga no atapon da nga agjowa ta. Ay, ikan nakarudan ay ti pagpuunak bareng mga bakak itan. Sige. Ngam mo ipaabak ha. Masapul apangabakam ti kwartak bunaw. Uy, Olga, promise. Malas ka maakad-kadwa bunaw. Naabakak manan. Mures siya nga raw na bakak may. Sikan sa ngagpaiso ti malas akadwa. Awan pa'y napuutak apan nangabak ko no sikat ikadwak. Ala, better luck next time ah. Ado pa'y matigun raway. Bumawi kang tao. Ay, sapay awan pangalaan na iti kwarta. Si kamabatag diskitar iti kwarta bunog. Ala, bayam tayo naktukal yun tayo mulak alaya. Pautangan kan tao iti pagpuunam. Ha? Kanayo na kasta ti ibagbagam. Idi pa'y lang nga ibagbagam nga agkali ka iti laya. Idi pa'y lang na panatawan. Awanan aday talaya, nalungtutan. Saan mo't laganus pa'y ngamin iday. Oh, pambar. Mamati ak tulat tano andan. Iso adi ka man kari akaray. Masurunak lang bunog. Ay, naimbag nga oras, Mau, pari Karpiaw. Nay, Mari Olga, si kamagayam, sumrak ka. Ay, agyaman pare. Ala, agtugaw ka pare. Anya masapol mo? Ay, kwa. Kasapulak namin ti kwarta, kumpadre. Isaldak ko madya, tricycle ka. Ha? Tricycle mo ayan ay da? Maray, saan na tricycle na kita anak mo? Ay, saan? Kukwak day jay, pare. Regalo na kanyak. Isaldak itinala ka. Tapno masakak mo ila adagaws. Kasapulak ka talaga ti kwarta. Pagpa-check up ka. Apay, di da ka pau-pauitan dagiti anak mo di abroad, mare. Ibo na gidya nga anak ko, pare. Iso ang mabain akong ngagdawat iti kwarta. Anya? Uray isaldak lang iti 5,000 jay tricycle may paray. Ha? Ay, siya pa'y 3,000 na kay idulduling ko a kwarta di ta, mare. Malala, iyagmon paray. No iso ti ada, iiso. Tausarak itan ti kwarta. Iyagmaw, taalaan mo ti tricycle ija balay. Alang nga ide ito balayon ti pangyawatak iti kwarta, mare. Ay, dito yan na, paray. Kaslawa mo panagtalag mo kanyak. Iyawa mo dito yan ti kwarta. Taing kantulangan alaan ti tricycle medya balay. Itagkukan ka ti tulbang. Ni, apay-api na andaryo ti tricycle da na Olga tata Karpiaw? Wen, kain salda ni Mari Olga kanyak da ito, balasan ka. Ipasada ka. Ta sayang mo, naka-istambay lang. Anya, Serbina, sinaldaak nga jak ipasada. Ha? Ala, amo ka ti dagiti anak ni Nana Olga dayta? Ay, jaka mo Basta noon niya ti saritaan migin ni Mari Olga. Isulang. Sige, papa na kong. Ala, ay sus. Apay nga insalda ni Nana Olga. Saan samot nga mo dagiti anak na tararamidan nan? Nana, ayan tayo jeep aginatang ka. Kan, ti tricycle aginatang ko, nanang. Ayan na. Ay, anak ko. Agsao kayo ayan dagiti impundarmi ka na sinde. Kwa. Ay, nakasalda, anak ko. Anya? Ya. Apay ng insaldayo. Insaldayo, adi yung manlaim pakada kada kami. Nangaramatan niyo iti kwarta. Kan mano, ti panangisaldayo. Asinaw, tinangsaldan niya. Tayin tayo sa kaunan. Ay, jay, 5,000 pesos. Kajay mo tricycle.
3,000 laang. Unay kayo matan. Tilar aramidin yaw. Gapoy ti panagsugsugal yaw. Iso at tila may salsal tayo. Sardengan yung aminan tigas na aramid yaw. Ipasubo na kayo dahil ta panagsugsugal yaw nanang. Manipo dita. Di kayo rumwar dito balay nanang. Agtalinaid kayaw dito balay. Apay nga, di nakpalubusan arumwar, anak ko. Wen, tapno di kay mapan makisugal. No ipilit yu ti rumwar, no di da kami denggan nga anak yaw. Nasa isayad la pumanaw kami. Agabang kami ti pagnaadan may. Ay, saan di kay pumanaw, anak ko. Wanan, promise. Jakon rumwar, no rumwarak man. Agpakuyog ak ni Hilda. Ay, pakawanan dak kuma, anak ko. Ikarek, agsingsing petakon. Rumbang lang bakitan kayo ng agpapaanawa kayo pa lang. Makautang kayo, gapo iti dahil abisyo yaw. Saanan, agbalbaliw akon. Jakon agaramid iti saan yo ang magustuhan, anak ko. Nagbainak kadagiti anak ko iso ngayong karigatak tinagbalbaliw. Katita balay palengke kan simbaan laangan ti papapanak. Makikarubak matsag paminsan no daytay maburyungak iti balay mi. Ngam inaklamakin ni istorya kadagiti ko kumare. Sana na nagsubli ja bro dagiti anak ko iso abantay sarado ak kadakwada. Alakastan ti pagayam mo, Olga. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan ti sabali manan napakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless ka na kayo amin!